Помогите это, Ерлан, помогите. Ерлану помогите. Не помогли они мне. Наксын іздеген сияқты көпсі. Қайдасыз? Сеуаған сақтымыз. Туф, жанына ойынды қашан қоясың? Қашан дейсің бі? Yeah, yeah. Whoa, I'm so pretty and he like that. When he get it up, he deep inside that kitty cat. Kitty cat, losing focus just like Fetty Wap. Now where he at? Cause I'm tryna make a movie. Wow, I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. Инна, ты откуда такая красивая приехала, а? Я из дома. Правильно. Я сегодня тоже с утра из дома как вышел, как пошел. Но у меня не было такой красивой одежды, как у тебя. А у меня еще белые туфли. И это вообще моя мечта, белые туфли. А ты мне свои отдашь? Правильно, я тебе тоже свои не дам. Ладно. Байқандар е. Онда айуан қойында сенкіні? Сары көпті. Сіздердің мұна балаларыңыз неге сторис салмайды? Өйткені ол кісі мынандай өте важный нәрселер жұмыс істейді, мынандай өте важный нәрселермен, өте деловой кісі, өстіп ойын ойнайды, өстіп сторис салмайды. Давайте бәріміз аккаунтын қалдырып кетем. Барлығымыз дайректке жазамыз. Неғып сторис салмайсыз деп.